Mutambo uyu warugoririo ni mwandiki mukaru ministry-ini ya maundu ma ukinyaniria kuhitukira mitambo ya kiriu Jerome Ochieng na itanya ria guteithiriria matereba a turera na ateithiriria ao kwamukira maumirira ma ithimi cia COVID-19 kuhitukira thimu mategucungirirwo gucoka ceceni-ini iria matabaniirio ithimi itemi-ini ria kunyihia muhatikano muhaka-ini. Based on the comments we have received, I think I've already instructed the team from the county to work together with the team from the ministry and actually help us deliver a very quick digital solution that will help us fast track the clearance of this backlog. No ikinya riri ritikinyeire matereba aya na njira igwete aria marauga hatire itemi ritemete hari kunyihia muhatikano wa turera muhaka-ini wa Kenya na Uganda uria utamburukite makiria ma kilomita 18 kuma muhaka-ini, makiuga urakururio ni ihinda iraya riria rirahuthika kuhitukia maratathi thutha wa maumirira ma ithimi cia COVID-19. Hii watu wote wenye unaona wako kwa laini hii wote wako naye. Na unaona vile tunasimama, hakuna mtu ana iko na kitu, hakuna mtu ambaye iko na nini hiyo sahi hapa yote. Kila mtu wako naye na unaona vile tunasimama. Yangu karibu wiki tatu. Sioni kinisaidia na lolote, manake hata nilienda last time boda ya Rwanda wakaskana hawakupata results, lakini hard copy ilikuwa nayo kutoka Mombasa. Mutambo uyu urahuthira marangi matiganite kuonania maumirira ma ithimi cia COVID-19, rangi wa blue ukihuthika kuonania ndereba ndari na murimu wa COVID-19, naguo rangi muiru ukahuthika ta kionereria kia maumirira ma mundu uri na murimu uyu. Sasa result ikitoka ndio sasa unapeleka pale kwa watu wa immigration, wanaupdate kwa simu yako kama uko negative, inaonekana. Kama sasa ingekuwa itatusaidia na mimi nimepimwa juzi, sasa ningekuwa nimeshaenda. Mutambo uyu wa kiriu ukinyaniirio nginyagia ofisi cia county commissioner wa Busia, ofisi cia ruhonge rwa wiyandikithia, thibitari wa rifaro wa Busia na njera-ini ya Busia, na itemi ria kuhuthia ukinyaniria no cenjania wa ndumiriri ofisi-ini ici. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Ani Ngige Wanyamu.